Alofa, amen, dia le tua. Ya, si foi pasalofa tu leiva ole fiafi, ya, peifunga mango se tato maftanga. Ya, dia le tua lo to se fua me se foi o lo nei ola, fai ona toe aulia menta to pokalami le nei. Wau te le mai, le whiawa tala lei a Yesu Kariso. Ia, ia le tua, ma nei e pese lea, o le pese lea le, fatu mai le salamo se lau tolu fiti. Toe ma fau i upo le pese lea, ia, o se, pese fa leo ai langona fa noa ma loi mata malingi o le nuu o Israelu le taima le tawhianga i Papirimia. Mai na nunofo ma toi pe pese toi ma fau siona le lato nuu ea po o Yerusalema. Ea matango fia foi tala anga o le pese na tu sia salamo e se lato fiti. Ia, whamai pe whapewheo na ngalo Siona, pe whapewheo na ngalo Yerusalema le aipere. Whamai a ngalo lava i lo lima tamatau, ia le pi i fofoi una lau whaiva. O se langona e whaleo ai ia tūlanga o le whano noa ia ona ua toe ave whatangato tawaina ia le nuu e Papirimia. Ia, mana espesi. Ia whaitau e salamo se auto fituna le mana ia pa toe vavai le loloto. Ia whamtaraina le whaisalamo o langona na o ai ia le nuu o Israel. Ia whaisina lewa o le pesi. By the river of Babylon. Au tafo o vai o Papirimia na nofu ai tangata Israelu ma toi mawhauwhau le lato nuu. Toi mawhauwhau i Siona. Ia le nuu ia le nuu na vele atua le nuu e tawhele so asusu manimeli ia le nuu file mu. Ia ai ono le usistai ma le angasala. Ia bo mafuai ona toi whaatanga e le atua ia Papirimia. Ia toi ave i la tau se i sasa ma toi ia wao, amen. Ia opuna al pese lea by the river of Babylon,
na lato nofo ai ma toe mafaufau i siona, na lato usu pese, ia e mana tua ai, ia le nupa ia, amen, hallelujah. Pa mai o le nei tai au. Praise the Lord. Raftai atu i, ia i lo o masai e me se fo i o vai anga sa whianga iei oe ma whiau mga luenga la matanga neva yaso, aso rua le nei. Ia, o lea foi ua tatou o mai le aso luasfuma limo o November. Ia, ele o tatou o fo ia ele misi ui o le nei tausanga i o whapena fo no whama e ina i a whiau mga luenga. Ia mese fo ia onga le whanau, amen. Ia te tonu nei manuia oi, whatalo whatu tatou mawhtanga le fo i ua mafuta maila to tele. I pa ia man mano se tatou watinu. Ia, o le whiau lava le tala lei ua mafuai o na tatou whisautai, i whaifoi o na tatou tata noa. Ia, matufa atu fo i sau whatau waa. E na ia whaamasia pe tatou whiau marfina ngalo le tua, amen. Ia, whatalo whatu fo i sunga le whatonu o le tatou TV, le sunga ia Pastor Mikaele. Me se foi le fatua e mano falo malo le tawatai malo foi le fa malosi ya me se le feeling ai I fe au ma tofinga pe ona fenga yai o le fata o le wote ale le lima nei ya mato o lo malama pe fafo lo sulu pele la ya mato ya manei le tau nei manei le tau nei ele o yai se timbu po se matangi. Ia, o lo sau foi le vevela. A mata foi no o matou I nei Australia. Ia, ele tau mafanfana, ia po le sama. Ia, ele ngata le vevela. Ia, o le lango. Na e tofu ato ai fafo, ia. Piu foi kalo ese le lango. Ia, o le filianga nge ia matou I Australia. Ia, ma o te lo foi o I Brisbane le ma o tala nei e tō whatautau le tau I nai Brisbane o lo wale tau matangi malolosi timunga ea le o iei ni lapata inga o ni matangi ia ai o lo o iei nai video ngā po e meni si fo a inga mawo ia o lo matua a fia nā tau I le lo wale tau ia o I tātou te ilo ai ia tūlanga peo na iei ia e vaianga ese o le laulangi mwheon tātou wawai atu lungo le upenga ta whailangi. Ea, e ei atu nu o lo filembu, ma le lei, e ei atu nu o lo o whiangai malolonga, o timunga, o matangi, ia, o mafue. O peo se tūlanga na o la pokalame le vaiaso, o laso nei. Vaiaso le na o te ana o tala noa tuai le tusi la mātai e lusu malfa, e le lapata inga Yesu ila na uso. O le fuisa o a mataina o I te tono lo e kalesia ia le tusi le tusai ma le tūlanga lo hela lo langi le ta'wilinga le la langi taimi nei I nei mawhai ona mala malama I le tangata mawhai mamla mai oe mau po le ale mea wa fisusu ia I le tau ma o mai ai ia le tele o mala whale natura ia mesio tūlanga po na iai ia onge o wha mai ia manisi lava o vaenga lo langi o fe vai tawai. Ea, ai matamata I niusi o I Peritania. E makaukia meanga e oso inga Perkangia. O tele ilo terminei o tele itoe updatinga ia le news. Pe ua mawhai o na whatula I ese le palemia le ni o Stomas. Le palemia a Peritania. O tele ilo po wa ave ese le tofi pale mia ia po le mea o lai e whanga solo lava vaenga pe ona ia le fio tangata Peritania tūlanga wa iei le lato atunu ia le movement lea tangata Musalemi po le lotu Islams. So o le winga lo tala ia o le nae lungala lo Peritania o I Amerika ia o lae o iei fo se file mbu I Amerika e le ngata fo I le vaenga lava le to tasi ia vaenga le o Musalemi ia o le tūlai mai fo I o le meia lea I te tonu o New York le li o Mamtami
Soraya Mamtani, ia o se tangata Muslimi, not really a Muslims, ia ai lo whapena on sa ve wai fo i le nofo file mbu metaulia o New York tasi lea city te le te tonu Amerika. Ia o lea watu la i meri tangata lea e le o se American born po se tangata na whanau mo le tonu Amerika o le tangata migrate. Ia o lea wa vea ma mei te tonu se tasi o lau mua te le te tonu Amerika. So o na foi la wa save wa foi ele no fo to file mbu yo tangata o tele tangata tono New York ya wa move ese male ma New York u lawo ese o nisi fo yo o tangata fai pisinisi ya mese tua ia na tu e o te tono New York wa cancel uma ya ona la o le turanga foi o lo ia anava tau ma me uma lava o tama fai le ile o mamtami e fai te tonu ia mese o langa luino o Donald Trump. So la winga lo tala ese lava vaenga le atunu uma meo lo tutupu wai. Le ngata i tūranga whapurkiki, whainga malo, o le nofo o le lei o tangata, ia a o mei o mala whanatura, ia o AI, ia ma le whaangai o inga mai o robot generation po masini fo ia whatangata. Lewa a mata on pasia ia le tuina o le system lea o masingi whatangata. La tau te whaatino inanga luenga sa whaia e tangata, sa whaia tātou. E leo se mea foi lea e leo se mea foi lea whapea e tātou te iai pe surprise e tātou le tūlanga e le whausi e ino o masini whatangata ia. O lea ua mawhai o na whai ia whatangata foi le wata ua o Doctors Roberts. Ia, o le sa au tā ua meo o Roberts foi e security e la tau te e vaaia ia Borders o atunu. Ia, e le ia la se fia poko se si e koe sao ai kuranga ia. I mea tau foi le security po puinga o foi lea o tua oio atunu. Ina ia mawhai o na whepasi ia i tangata i tūlanga puna ia lato passport. Po alava vaenga e te tauai o na mawhai o na entaina lesi atunu. A le ngata ila o pupuinga o mei o le ngata i whala u whaasaina. Me se fwoi ia mea whaasai lesi atunu e le whaatangana au mai. Tusa sa mawhai o na siaki nungo masini. Ia pe o atu fwoi ia tangata fwoi o security siaki au ako siaki au kaavale. O mea lawa ia il terminei. Laua siaki e whatangata. E le ai ala se tūlanga folele a mea lai ke whaamone aku peke e ke kauku alalo aku se i le whakangaka o le amale sa mawhai o ngā whai se kūlanga folele we're both humans. E mawhai ngā whai le stangata e langona e le stangata le alofa. Pato le suinga te le lawa ia il temine. Ia, au ai ngā sera api le menu o le whatangata i le tūlanga te tau o na set up ai e tusa malanga luenga le a whai i le Borders. I le ia se sina te toe whaasese ina. Ma e le foi se sina te suina. A whai lava o logo set up le whatangata e siaki lau passport e iei loa se faulty. So the Roberts will say, no, you can't enter, no matter what. E le ia se si kulanga e whai se si suenga po se si investigation folele ina ia whapea ua whale tonu le immigration po whale tonu le stamping along. So no, e le ko ia se kulanga folele a meke alwaku le iluma le officer po le counter a le security e whamo lalo iaima e so o le mea pito silina
ona maria fo te minei me ne o masini ia se kako whakai ka ia la pea ke iwa yengi kako masini whatangata fulele o I whaleolo karunga ku I a kako Samoa o aso lai mawhaianga e whaia kurikenge maria ia wa o ele o awe e whaut o le whaut mai o le vaenga lai o le immigration o la kousa kaunga kusa e mawhaila le kenge po le kamala I luma le counter o nga koe vili ke pe ase e whainga I enga mawhainga e anu. Ar kengilangi, a whapela ke whai aku ele o se kenge ele o se kama o le whakangaka le ku mai. O le ale kala le whakangaka e whai mai. O le kalanga e re koe mawhaianga koe o ka kou se kulanga fulele me ka o le vāwhialo loa. O le whainga kanga ma le maria, o le maria nga o le system le o le Robert generation, le wasau. Mese la ia ko kongo whale mai. O le aua wa iai ia whakangaka la ko ke ka oko inga kangaka. Ni ke wa kosoku e ka okolo whaku e waku o whakangaka le ka oko. So awa te iai, e pengo whai aku. A whapea lava e update o e tūlanga peo ne iai le ia le technology o le system ia a mese alunga social media wa ngai e mawhai loa me le social media ia tele o swinga lo ia le taimi nei atu nu swinga e le o ko ia se mea fo ia le se system ia sola mea la fo le ke alwaku ai mawhainga fix ia iluma ia ngiau documente po information fai or even inside the hospital fole ke alwaku fa pefa mole ai whaianga mai fo ma ileanga ke va ia na ke ele ai wa alwaku o fo ma ile la ka o kolo faku fo ma ile la fa yalo maka o fo ma ile la fa yalo ngifo ia o masingi ia ka ko ke o ia ka ko ke o ia les kala ngo mer kuspa ia meanga pela lo vinga lo tala no atu temini langa ia tia uia o se fai au te tono o le matu kalesia tasi le vaenga le wa matana o tatano ai ina ia malama tanga tolo e kalesia le taimi le nei o le ngaka le tato generation and the upcoming generation ma generation ia lalangi o mantua le na tala no atu fo ia ve asulente nei I urungari tutusa ungari foi le tama martini ia ele se ungari fa penga fainga fanga no ele fainga fanga o se ungari fa penga natural fo le peo lo ngari ile ia tato le taimi nei o le tama martini o le tama loa marfafini ia a lawa ia ungari tutusa lawa ia la tofana o vesili o femea mela fanga Femea me la fanga. Ya, kangola o eso efo, ma kango vili lo ma fa fa pe. Lo ngari kamare aso. Ale so come kiki me. Mami. E la customer nga wa kulwa ya so nke nga mati peiti lu ngun fo. O le Filipino ka o kielo. O fesili ya kulwa. Are you married or are you still single? Afa melankala. Oh, I married 1 year ago to my husband. Hey, you married to your husband? What do you mean you married to your husband? Who are you anyway? Yeah. Yeah, alula ya o kango lola yelea ku mai vai nga umma fulani. Inga ya mamla mai are you a Christian? You from Philippines, you should be a Christian. I give him yes, I am a Christian. I am a Catholic. So what do you think about married to another man? You're not a woman. You're a boy. You're a man. I give him so that's how religious do. And we understand from Melankala. Ole malam kau respected kangakala right. And Michel Kulanga ole fata waina. It's tawana fata waina. We have to acknowledge and to love someone whoever may go por tama por teni. So
whalongo longo le leis kanga kare whakakari ai whaile mati pavement. O whaku, don't ever blame God in your marriage. This is not a godly thing for you to marry another man. I give a mate, but I love him. I love him. He's my husband. But no, that's a religious belief, not God. It's not from God. Religious says yes, but God say no. Don't ever blame God in that situation where o kama loa ko ngai fai maila ia lea o le tua e alofa i o sesima o menga lela o kam fai ke kala ngoa ku ke nge ke wa vave la tau tala tu stulanga fulile ai le menga lo ke fika ngoa ku langa o le meta o le tau fa se deceive ai alu le tusia matayu il tusi le na tal no tu verso lente nei matayu lu fufa nei le tala Yesu le fai po fa me tala Yesu. Don't let anyone mislead you. So okay, awa ngeke wa ole si translation ile pula mislead or le deceive. I got scriptures for le fa matala ai le tala le tuspa ie fai le tangata le tau fa se. Ia tu ayala tangata ia la tu te fai mele le tau fa se. But o leo tato iloa o satani o ia ole deceiver. So ele ia se si kau fa se male mal pepelo ile la lolangi o sakangi o ia ole pepelo o ia ole kau fa se. He is the liar and he is the deceiver. So whatever sort of deceives e mafai ona fe ngai matato io tato iloa o fe me sa wele me tau fa se o le mele le anga ima fa tangata, because sometimes a lot of things, not only on the social media but of course from other people, they talk from their own mind, not from the Bible, and the way they talk, they twist the truth. O le mele tupu pe ala tau milo sia pe ala tau pe se sena la tau interpreting le tuspaia. O le me e tupu e se ai mafafo tangata. That was a goal, manipulate the mind of people. So we have to be careful. We have to be careful. Pela kala le lilia. E longa ia o langa mai I o fipingo wal fipingo le lilia. Fa mai. E tawa tele le mele o lo fa tawa ina o le tangata. No matter what they think of themselves or what gender they prefer. Kamal malama mai. O le mele nga lewa maka o se ser ko keli. O le mai ia langa o langa ia tatau. O langa ia tatau, o langa right. O langa right to call himself a man, but he is a woman, or it is his own right to call himself a woman, but he is a man, and then comes into a relationship wa mafai ona alofa lesi tangata ai wa alofa tula ele alofa is a opposite sex po ai wa alofa kinga vai a korkamba alofa mai iso ke le wa urfia ia onga fai poi poala ia lea. Ele kusa mele fa kuspaia. So enge tato wo ile matayo lufulfa awal kalambo mbuale Yesu inga ofesili yaku ia lau so ia Yesu le ale wingo lau kala ia nga fa bai ile malwe falanga inga le alanga fa matala ilo Yesu o le fa matala ina Yesu nga moambu wa fa Yesu awalava nei fa se ina o tau e seisi awalava nei fa se ina o tau. Don't ever be misled or be deceived. Ea onga makalola ia leo le kala Yesu ya lenga ukana wa kubayasu lenke nge ai o leo la o bakua ia scriptures fo ia leta ua mai la ia
ia lea mio lea li te Apollo po Satani. Lea na te mawhai o na whai tangata, e whaasese nei tātou. Peila o le teimi nei, o le makua i whai ngō whia, so le ngō whaasese ka koe ka ngaka. E is ka ngaka wa levanga loloko. Levanga loloko. Ai makua i se au lako mawhauwhau, i le lako whiwhilinga, ua le koe o ngiloko. Le ngaka i lea, lawa makanga nga lako wofo le mantua, kako wasu e mele le mea le whai mai ia Yesu. E a whai. O le e whai mai Yesu. So if anyone tells you, look, the Messiah is out there in the desert, don't bother to go and look. Or look, he is hiding here. Don't believe it. For as a lightning flashes in the east and shines to the west. O le mea langa o kako. E whai mai lo kako woi o il perfeka lawa. Whai mai o laenga ke wha malolo inga ka ngaka ma whai mai laenga ke walo ia le unga lalangi ma ia. Ma kau kia. Ia nga ho ai lola ia le solo. Ai lola whai mai si kako woi. O aku lola wabai. O le tala Yesu. Ele aia sesi tangata pe o ia. E mawhai ona ia whaia mea ia na te whaia. A whai e mawhai ona whai e sesi. Ia su e le leie o tau. Su e le leie o tau. Po o whea le me sa waile na le malosianga. Power. Langa e pei whameltale siu. Emo mai le wila mai le tūla. E sulungia tuai i. O lana winga o le namia. E mawhai au pei on melo i eile social media kemine. O le makua i nganga emo i loa me Samoa. Nganga ku mai pe ku mai lunga Samoa se me folele. Nganga kolu ami nguke maua me Amerika. Le anu le kala ma le vave folele onga iloa. Ia onga se e kia ele o langona mamanatu. Ai o le whai mai Yesu. O le whai mai Yesu. E o mai tangata peni Mesia. Leta ua o Antichrist. Mai eifo tangata o mai e o mai folele pei au ni angelo le malamalama. Alelo le angelo le pongsa. Na o matamata to nei lunga Facebook. Tu mai lunga se tasi o wo ia se mafini. Na ia whaia whaasala launga se i lunga le Facebook. E pu e ia tau whale o isi tangata. Ai kangonga ia whaasala launga o anga whale. E mawhai o nga rent. Ai mese mātou tangata i o atu i whafo. O le ala wa iei tangata ua whaasase ina i le whawhine le i anga whaasala launga whapenga. Wa tutongi i la tupe tangata ia i whawhine lea ma le manato tangata o whale le whawhine lea. Ai lea ungi anga whale. Wa i loala le vaila le ne maalosi o le system le o le Facebook o le social media. Ua leo ua o ele o mawhai una tātou i loa foi le mata e mawhai una tātou. Ai ono whamatalanga se lunga o penga ta whailangi. E mawhai ona se e tia ai tātou ma tātou fall short in a way foi le whapea tātou ia ai e moi. Ai e moi, ai leilo o me pepero. O tasi lana vaenga o lewa tele ni whase i nei tangata i lunga Facebook. Langa iai e perfecta ma tangata i e whaia la tau pokalame i lunga fule le la unga nutrispaia. Ai leo ma whai ona i loa le lei e tātou. E leo ma whai ona i loa le lei e tātou. Le upu moni, the truth. How to distinguish it from false doctrines. O lam ta apula na whai la sanete nei, I'm sorry, o ngā e pengo whai ato le mato e kalesia e le ni Samoa o matangata. So tele ala o au notes ma au fulele au teachings e whapertania. Ai, o le wha Samoa ino melea
e whapewhea. E whapewhea on tātou loa ia awala tau whasese. E se whasamoara tamai. E whapewhea on tātou loa ba e ngata i tasi fuilele o le so tai e tangata ai o meta o false teaching o doctrines o mo o nga fa tuspaia i to tonu folele o tuspelea o mai ai tulanga pene ile nga paia o pene ia le tu tangata Yesu o le tu o Yesu. So all those kind of doctrines folele e ta wale le mamla me tato ina ia tato lo tonu o ai le mesia moni ia o ai foi le faola moni langa e peno fai atu a lele lei ona e mamla me tuspaia fai ngo fia ona e se. So be aware of man-made teaching. False doctrines often comes from human tradition that contradicts or add to biblical teaching. Kusa ia kako ngofoka mai i koinga o onga ia o lea o mai me tau o tustusinga folele tangata. Whapea o le fai mai te tono tuspa ia. Ai ele o mawhai ona o mai ni scriptures fule le whai ma mau e wha mauni ai. O nae tau mai le luape telu tau mamua lo sifulu lufu tasi. But o le si vaenga o le ia whai ngofion tato iloaina. Recognize a false teaching. The Bible warns about the prevalence of false teaching which can appeal to people's desire and lead them to destroy. E vai, e mafua ona e tango copy folele and paste peke kango whaingo whienga kango koe share mai se kala folele le whai e se tangata folele whapea wana o Yesu lava leanga. Ona e tango foila i e share. E se tūlanga foile le whape e te whosoani i se tangata o loo mawhatia. Vai, o le interpretations o le tusipa ia. E te tauan tato i loa po whea tonu le context a o whea fo i le a e wha au tū waile le tautalanga tusipa ia. Because wa iai ia istanga tau kango share ia tala mai isi tangata. E tāua i le mea tau relationship. E tango lafoi o i le isko inga lai mai. Lai mai. Po lai ave i se tūlanga fo lele ina ia fo ia i se mawhatianga ono se tangata woti. A le message o le ngā kusi e reka ngaka e whātatau i se whāpoiponga. O whālungo soa ia o karinga le mea ngā fo lele i le tangata e aluaku vole le whamalosi i se mawhakianga o se ainga o lai mawhatia. Ai e se nanga whi au maranga ia. O ngā lai le mbombu anu na mawhauwhau le mea lea ta o le tupe. Mea lea ia whainka fo i le ngaluenga sa whianga ilo sunga fo i le ngea fiafi le upua mawhai o na whamawhanwhaina i nei ainga. Ia al whi au e se ale mea mangkuere mako se lau kausanga. Mangkuere se lau kausanga al mako avele le ngawhai. Le kalainga al mako se lau kausanga. Whakali aku le whi au. Waku wai whaingolo. Lala e whakali aku le au e kakala ia se lau kausanga avele. Ia waku e saulu kusi whaikau o kusi o ke mongi. Kusi e kule ke mongi. E mua o ia mako ia whaiwhiau. Ia, waku a whailelo kere ka ore ngō whaiwhiau runga whaiale. Ia wau kilo solo le se whiau a vele, le se whiau a vele o kau whaipola connection o le whiau ore. Al whaiwhiau le lako e kakala le loko le se lau kausanga a vele a laku whaimir whiau kūlingo ke mo. So, o koe ngā mea whape ngā wholele inga ia mwhaiong ka koe o malamalama leiai. Auange inge se kia pe whase inga ka kou I kūlanga wholele le mānei o le tala noa le tangata. Ma le lei o le fluent o langa English. Ba e ese a le doctrines le kalangoa mai e. Ai alaku ngai ko kongo o le supermarket. Whaalua pe
whakerenga o maua le mele ko kongo le Woolworth. O ke leo lako sales. A me se amenge o whangwingu po choose. Iei e laku ku le mankuala a fake member folele ile Woolies. Ia e lo kwale fa mai. O Trings e ka umele ngole Trings a fa le Fenta folele no sugar o le sale o le lua kala a sa kolu kala masengi. I fa mai la fa punga sales. Only when you have your membership card. Ale sale la le pole teklia. Lai lalo le Coke. E mamela tala le fayatu. O lai sale le Fenta. O le Fenta o le no sugar. O le tekla le etusima yai le Fenta no sugar. Le sale le luatala. Ala ku uilalo le fata la ye Coke. Ale au kafa ye Fenta. Ele o ka akia le tekle I lalo o le Fenta no sugar. O le ta tia I lalo o le Coke. O le Coke no sugar. E mantuala o le Coke no sugar. O le kau o le price a koruka lam sengi. E alakulo o le piki lo le Coke. Malo manatu. O le ke vai aku le tekle o le fa mai. Half price. Ia, aele o le product nga le sale. O le product le sale o le Fenta. O whaaluanga o maua peonwhea ko whaakele o kilo al whaaluanga o monga ngo a vea I lumanga o whaku o aile manager o ko who is a manager. O ngala le mea lea. Langa nga o alwaku. Ia le leila wa ai. O la winga la tala le whai atu. E whaingo whienga mislead oi. E whaingo whienga nga whaasese inga oi. Pe a whai, e le anga lau whai tau. Pe a whai e se sena e whai tau wina. E wha pe ngar kuspaia. A whai ke whai kau kuspaia e wha alongo tangata le tala noa mai. O le tala noa me mta upulenga e whai kau winga. A o langa mta upulenga me makua I misi ako. O le meanga ka o le mantua upufu e meka o le eisegesis ma le exegesis. E mangai, o le mka upulenga hermeneutics e mwhai ei ona fisosoani I folele ia te oe. Ile su ino tu spaia. E pelala wingala te fai atu tonu falo loa. Na foi fase se ina ta tau te tonu o supermarketi. E alwaku lei langa ofesira kulelila. Sawe vai il mele ka kia il ko tekla. Vai, ole ka kia lalo Coke. Coke no sugar. But ela le Coke le say or ko Fenta. Take your tech. Put under where the right product is. Le sales. If I make must be someone put in here. That no. Don't make excuses. You're the one who come and check because ole ko kerga ka fa kawi mai fa se email. Mela la wingo la tala fa yatu. Ia le leila va ai. Ia le leila fa tau. Ia le leila fa longo. So se me talwai. E kerwa ku yo le ye le me ka fa se. E kera ku yo le ye kanka ka fa se e kera ku yo o le langi ngai wa kumbu I mea ka fa se wa ai se a o mea sa tani o mea ke Apollo o ai le kanka ka fa se sa kangi o sa kangi ka fa se ele ai se mea se mai le tua ele ai foi se mea e mafai ai ona fa se ina I tātou e Yesu o lea wa won mai e Yesu ai fai tau nei lem tau pu se lufur whanea. Awa te vave kango e se mamkapu. Alu ti tayo le leilem langa. O le keimilingi, le wa kukupu mai mea iang kanango mai Yesu. Ma e fesili fo ya oe ia. How can you react and how can you live according to many changes? Le kelos winga ia wa mai peonfa yaku. O lo malamlama, me se matau I nei Australia. E malamlama le leitu la fonga le whenga malolo inge le leipa. O kemingi, kele o mea le leipa, sa kele kanga ka Pasifika e paloka le leipa. O ngala, e iai ia polo misi po ana wataua le leipa, fole le fisosoani mole tu, fole le au, fole le low income. And let me tell you the truth. Makua I
kau fa se o me le leipa keninge o le leipa makuai kumalo sia le leipa ia e support ia vaenga ia mesia ia kaka ia Muslim ni mumi sile kaka me Middle East ia langa lewa ko kong o aka wa ia ku lunga le ele fa fingelo Pauline le fai me Pauline le perka le ofu foi le fa fingele Muslim le de fufi mai fodinga e vai lai i maka fa finge Muslim ia ko kong o palmengi le io in Melpong ma quale fia ia Pauline al fingele le ku malo si fole le inga ia mafai o nga koe a mai lunga le right kaka poliki e mese o kaka uskaria ma ka ofi ia le koe a mai ngo kaka fole refugees in ia kaka fole migrants mai le Middle East ma sia ma fia la so le wingo lo tana le fai atu ia e o foi tong fainga malu ye mam lama le tu la fono ia sui le malu e a fia ai le tatou tuspaia e a fia tatou tuspaia e a fia ai lau lotu ma a fia ai le tali tonunga le ma fai tatou te talo ma tatou talanoa ia Yesu i no fanga fai tele koe kikia o merikai ni le koe kalango ai ele mfainga koe ka ua Yesu i fafo koe kikia kai ni e makuai fa nga loa kanga e camera e recorder o kanga ka folele pa ye kula fo e sanga e koe ka ua ngo Yesu i se paka se ngofanga fai kele pea e mawalo oe fa puisa oa la koe kikia o mai le ye kai ni ngala e fai kawa i o le makuai mangai le fo ye ka ua mai Yesu le kusia akangen ai kang o Yesu al kusia kangen ka puiva ngai e quote kwa Yesu le mealenga fa me kangen me ka o sacrilegious so o me ka o sacrilegious act po activities o meio wa pe sau folele pe e mangongi kersiang ia aele elongi me mo so o lau tala noa la leo te tala noa tuai ia we have to be aware of what people share on Facebook me se atu langa ia me tau perfetanga ma me tau valoanga foi e fatatau li toi a fio mai Yesu ia male taimi umala lang o le fa mai Yesu o le amatanga ko ke lolo me o le amatanga this is a new birth of these things le ute fai atu ai le la sau so okia e o ke no ke okia ele i umanga nga sau luma e fai kau le faalinga e sfumatolu ia e loa le lei folele ale tala tuspa ia fata tau ton e leo se mea foi ale le fapea o lai fai mai ai sesi po se mea o langa la unga is fai fiau pea o le mea o le fai mea tuspa ia pe o fai aku lo fa se le si Samoa mea le ta u folo le tau favalea pea e mafuona ese ke lo fai kaur kuspa ia e ke alu le loku ai ke lo fai kaur kuspa ia we kauloa we lola le ese nga mo anga le loku o lo ko anga le loku mo lo ko anga fai kaur kuspa ia e le fa pe o lo fa longo le la ungo fai au lango kelo ke minge wala ungo fai au fa fi tangata kelo ke minge o la ungo fai au lo e ke minge le wala unga mai inga ia push mai kako kaulanga ngau kau le sau le merunga push mai kako kupe ngau kau les kako kupe o kele kupe anu o le o menga wala unga le o telo la unga kemingai o me kau prosperity ai ele o yai se tulanga folele le ase tala o le ase kala lau fe au il kemingai le wa uba ai aku ile mau kaua mal mau fasio kangaka mal homeless ungari kekea
o ka maiki o ilunga la wala me ka trucks e la ko trucks e sa mo mo ko ka kia la ko o fala fa sainga ia me se foi la ku langa lewa ia menge o pisingisi foi ai e fa la ku so o ke le I'm not taken for granted for le amera wo fa yaku e sa o me fa maungi because o me o ke fa longai o ke le fa maungi me ke fa longai ai o me ye loa o me le fa me kuspaia o le o loa o le o me kenye vai foi la o e ko kongo lo fali le o fa yaku le fa kai kai nga fa ngo fiele vai foi la kongo lo fali ai me se la ka ko ye ingei askaria mangisila ia wa ko ka lo la fa nga fo le yafi wa yesi kulanga fo le amela mai la so fua so lua so coffee e lau ko me ai lungo le ko lau ai ia ngofo mai olo ko rua ngofo ko i ia lau fa nga le i o la kala kuspa i menga o le kangaka makau le kua e peilanga fa nga e peilanga fa nga o kamai o live e vanga ngai nanga la ai malong ko rua e fa sanga mai malua ai wa lo kala le fa yaku wa ye se kai mi fa pe ngai yafi a mela e ko ke ai ya fa kasi karkan mo si le ko la fa nga por que mingai que ka mu mal fale e anu lo ko rua fa nga venga por mero e ai ia esa ulo ko rua alu e fenga venga ele manga vai mai lo kali ile lo po fele la ile lo finge ele o ko yese ma po pongo ai nga kemingi ai sea langa foi ya lo ye ka kolma ku foi lele ka ko foi fenga venga manga e va venga mo ka ko fale que le ka ko kupe fa ka vale ku sa lo ka ko fa mo buanga fo lele me kingo ya fa fianca ku le lo ku ai le ko ngenga la ku we ka ko mentality for lele it's okay for you to go work your wife to stay home and your kids to go work and when you come home your wife will go no, I'm just saying because it's a reality it now happens in life lo e ko ainga ilo ko yese mele ma popongo ainga ya fiafi kai kasi a mela ya pe faile loku pe le fese loku but at least you can talk to your kids is always at home in every evening so you can talk and share sole ya o ambai se awako ke pia nanga kelo keminge lo famai ya san wo meska pusa ya so ngale le likanga le fa kamuska pusa so le kamuska fang wam keminge lo wa ingu fa kasi kama mana kali kemi fa ngi lo ko para inga fo ya kingale ba ya ku fa ka vale le wo pa o mai le musika le alang kama kenge malonga ko ngangela ko fa ka vale la wa ingu ya fiafi ala okay ya e fai la kuka okay ya makamaka TV lo ko yese me fole le amela ke fa ya ku se sole se ku wianga me e lo ko yese me natu fole le ke fa pe aku awange ko wingu mai I le fali le me nga le ingu fa kasi o ko o le ko ngange male ko fingi e lo ko yese me fa pe nga o keminge o pe o manga yar ke lo me ba ya ko de kali le sa nang ka vale va ku wa mo me pusa lo kali ma lo asan fenga venga wa manga ba ya mo lo ngai ngi o fa mo se lua ya nga sa lo la ile ko pe merka ko flyer wo okay ya ke lo me lo I no matter what the kids may do ele o yaila lo vinga lo tala le fa ya tu la se mea tātou te whiwhina wa i ein, pe tātou te tipei tai, le ale meu mafuai, o le a foi se tātou tali i ai. But o le swinga le olanga ma swinga le lalolangi ma kungu ui au kaku o mai ai, we're no longer in Samoa. Me foi ale le ili mele sa, le patu waku lau, le ingu le,
you know, o le ala se kulanga, la ska kau kala iai le kemire ngei, e nga ia mawhai o ngā pupu e penga whai aku, langa o sa tani le tau whase se, e iai ana whamalama e mawhai o na sao mai to tonu a hinga, e mawhai o na sao mai to tonu ia tātou tama, sao mai tātou ma whauwhau, sao sa kangi whamai, se rai okay, hoke popole fo ia, lai o kame ke whainga wenga, lai, yo mai makupe makokongi, ele fale makokongi, ia uka avale ma, okay. So now, the truth is now somewhere in the house, or maybe the truth is no longer in the house, because the truth it's lost away from our mind. How can we carry the truth? Pa whai o tātou o tangata kerisiano, pa whai o tātou o tangata no lotu. Is that all right? O ka kou leo le lotu, ma ka kou wo le farsa, ma ka kou kausi le whaiwheau. It is all right for lele o le anu o ngā le farsa, ole, you know, it's a, ole skairi ai, it's okay. Si whakakari se yo o mai fwela saka kou wo le loku. Ia koe o fwela sa ngafua, ia back to normal, ia koe whai, koe o whasa, koe o la sa, koe o whasa whakangisi, ia o si runga lima, ia koe o la sa ngafua sa urua, koe o fwoi, koe piriaki, koe o ngā, pala wale lesi a lesi, ia pepelo a koe lesi, lo koreanga lesi a lesi, whai kalaku ai o, ia whai a koe oe, ia lafa fing, ia koe o fwela whasa, koe la koe whai si fingerenga, ia whai au kala, hello ma, ia lo ofu, o mai oi se, anga le iPhone ni meo le loku kako ke le whailoa, you know, o ngia mio fa Yesu, o ngia mio o le e loe tātou, we are very aligned with the will of God. O kako mawhauwhau, o yese me whapea, o le makua i kauwha lili o kako le atua sole. Pe ye ula kako le atua, pe skulanga fwelele, it's okay, se yo fwela saka, mafufusu mai o ia loa kalima o vale o ngā ia laua nge lesi faali fo lesi mea nilo lesi ia ngā umawhel whaku se mea ngā whaiako ia ke o kou a ko wingu whalelei mea whinga ngā whaiako ia ke o kou e so ia so e whako ae kalangoa kua o ngā o laua kupu le mea a le whako ae kaukala a sa le vanga e lai kei loa o lai au fai pese lo wa kali o lai kapi yango lo wa fingi o lai anga ke it's okay pe wa ve me it's okay it's not okay in the eyes of God e fa lili o lai fa me kuspaia awa ke ula le tua awa ka ko ke pese me fa ya le le lo winga le pe o le si ko kero ka ko sole nga o man Halloween o la ko trick or treat abelo fanga o ku fa o fai ke unha fa ke mon ai o la sa ko o fa celebrate the devil and Satan the other day and then Sunday or even Saturday you go and worship again Halloween o le mea a vai ka o le kala ngoa Yesu nema e o mai kai mi fa pe ua lei lo mangeso ka wa fiu fa fa wala uma wa fiu foi si nga pa ia fa ma wa feu tato talinga le upumoni wale mafai ka waso ka ko mata wa mata fa le nga le I o le loto o ka waso nei lo ka ko ni me fa le nga wa ola tato le olanga sala yaso umba be wa vele loto mo se me folele just something we can go as a part-time. Kelo, makua I aka o sa kangi e kau whase se ka kou I menga. Kua I aka o sa kangi, pēo whai aku. E mafua ona whase se ina I tātou. Because e le o whai taua tu spaia, e le o o ina I to tonu le ka le sia tu spaia, ngā o ngā launga, ngai la nga pasta mai la rap seki malolava uma fonye sa pate le o lo tanto la me tong na fai I'm not saying o le lo que comme fai ku me lo que fai alanga
maybe I can say this. I am one of the victims from those churches. Because wa'awar ka nga ka makua ipa pangu lo loku ka iki nga yei kaimila lo wika yei ka meki e o le YFC yasola. Lo wika ye pe a fai mai se si ia ke au. Wai whaulaima. Ke lolo kalama sao. I was a violent teenage in those days. Ke me oi ukala olo whakupu olo whakuinga me o misa vevesi ele leila lau tempa ele anga ia me falanga yuka ya vele kimo nga vele ya olo sa wai kami ke ol YFC nanga foi ya pangu ya sola ila uloku nga ye le no awele le avese ingalo mangaku le because I'm talking to myself langa lewo o langonga ingat kimngi o awul kanga kamakua ya lupong sa ya sola alai mase me okay lo lai mase me kuspa okay lo okay le lo kuspa ya alo papangu loku ya ale mela le lo ke fai aku ni inga ua mala malama ngi lalo mafafama o loa o fapia kalo fai ya Yesu wa ur kangaka ngasala wa ur kangaka kau fa sise kau fa leanga wa ur kangaka ino sa fai masasa e pela lo vinga angale ma lo si lau fai tau jispa ia ma usio sue ele mea le whaimere kuspaia, not what someone says. So I have to understand and interpret the Bible according to what the Bible says, and for me to live according to what the Bible says, not what I want to do, not what I want to activate and clarify, or even show someone. O se mea le te tonu ia te au. Ele le ia, but not what the Bible says. O le mea nganga se sea ia au. O ngā o aua, it's me ia. Ai, pela o lau tala no atu. O ke lo foi aua lava foi le kanu. O aulo a vai a kulo wa kole kula o lava loa le. O lava foi lau faso. Pengo fai aku. Yo kako o nauti le. Bese o kanga baku ye se vaenga kasi. Ole manga ye ole mele a mai e tusia Efeso. Ole manga ye mele a mai e tusia Efeso. Ina ia mawhai e tātou nei ona te te atu. A mawhai ona te te atu ile tau whaasesea sātani. Langa ale eise mea ngai ke oi. Nga sawa sa kangi kalo maka e follow aku ya sa kangi. Whamerkala Efeso e ono le whai pusutasi. Famalu watu peo fai ako au no te whapalangi langa el mato au rotu. Put on all of God's armor so that you will be able to stand firm against all strategies of the evil. For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in heavenly places. Ele tau tātou matangata, ole whai tau e masani ai. O Satani, e sau ale malosi e whasesei nai oe, ma whato i lalo ai oe, ma whaleanga ai oe, manga o iai oe, e o ole teimi oti ai tātou. E au maila e Satani anga ka mamalo losia, i to tonu o tangata, na whapela i e leo tātou, o le kaukako makanaka. Pea o le kulanga folele lewa wa kako kamawhai folele e whaatanga atu le fili. Awa lava ki kamawhai e ke alunga o e le fili.
le lau koe whai aku. Awa ke alunga o i se whaasanga mai sa kangi pingi mo e. Whamaila le kala a Paulo, kusia Efesu. Ia, put on the armor of God. Alala o le mele, e mawhai e tātou, ona pui ele ngata na defense ai tātou. Ai, whai inga i le whiri. O le ala le mele tau ole, o ofu tau. Se, kangoe kui le pūlou, kui lo le helmet, le helmet, the salvation. Ia, kui le body armor me kau le righteousness, o le ami o tonu. Ea whai au se vai al file mu, o le shield, o le whatuatua, ma le pelu o le nganga paia, o mena, ale maue oe, e ke pa u ngō fie, e ke lost ngō fie, e te give up ngō fie, e whai ngō fie nga e si se, langa foi, o le maa ngai e o le mea peilanga o whai atu ai whawhingele e lunga Facebook le kango whai meilanga langa kau whase se fo le lei whale a iskangaka. Kango pu e mai a kau whale a iskangaka whameo nga whale o le event. Ia, nga, pawala le mea ka kou ia whai ak boi maa ngai o whale skenge lea. E whia kau au whale whamumori, e le ngia nga whale a. E whia le vai aso, o maa kou malo ko rua malo whanga, alu e lo mau kupe. Vai la ei ke le me se lo ma fau se ei mau kupe se ei mau kala ai se a ele o ya ke oe le mele e mafai ai onga e malama lava ai lo ma fau lo loto e fe soani atu le nganga pa ia te oe e kau fa se le rila e mga kua e kangolo au ulo malea. Malau scripta lenga fai kau. Ngai kangolo ia lea lafo kulo ai. Fai ai sau kala yo. E fai ai, you are the fallen angel from heaven. You are the shining star, the son of the morning. O aingi ke fai ai. O sa kangi o ngawe kango koucha kua ia le isai e sifurfa fai po su lua o su fa. Fai o oenga ole angelu fai langa fai e lo kangaka o sa kangi ngai ko kongo kangaka la nei o oe o sa kang o oe ole ngaka o oe ole ngaka nga ngai fasi se ele o koe nga fai le o sau mau foi le sa kangi ya wese mo ku ele nga o me ai o le kangaka o man ko ke min fa so ye e sa kangi ya Yesu scripture kali ya le scripture fai la ke le fai kau ko spaya ya le ala me ala kali ko ai se kangaka ka fa se mas kangaka ka pa wala kali fai kangaka ke la ko nga ka lo mo lo ulu vai lo ya la we fi misa ele ya e lo le a wala fa se ai o tangata e mafuta ile tua ile upu ma e mafuta ile tua te talu ma e talo sanga ile tua ile nganga pa ia leo ina oe le fasi se inga oe skanaka le fasi se inga oe kanaka le sau fo isa kangi ia oe nenga roi ka ko tengi wa misli daka ko temi uma vai ko lunga Facebook fa mai ia saungi lo fa mai ia perfecta la le la o maile le la o maile onge ke ia le o vai akua o fa kau ma mai pe patole ma o mala ser fa lo ma le meran ko poi le covid pa le invito le pe paso la mela ko vesie la mela ko vesie aya ole upu aya oele upole ola mele e ke seto oe ele ia se me ke masau solo ai ma vesi solo ai ma ngau ye fa ia oe ma awang e fa se hinga oko o le kala le Yesu don't ever be misled, don't let anyone deceive you pa wale me ko saungi tu mau awane malu lue
langa aka umai Yesu le kai whakatali sei ni kai anga o le aso le whame Yesu e sa wai ana ka kou o le mea ngai kupu pea whai e iloe ka kou ia kai pau al kala Yesu e le isi singa ke iloa a o le mea tau na whai o tau tatalo tu mau awa e mau alo Yesu makua i opo mau a Yesu au ngai koe malulue opo a whai o Yesu nga na maliu lunga le sa tauro na toe tu mai ia oi a o ke opo sa Yesu ele koe ku ke ua la e opo alo Yesu e vaptisi soli ia songa opo a se sele Yesu nga ke songa opo anga se sele Yesu lo mafau o lo o ngā ngei ke a kai au o ngā resiaso o anu le loku koe o ngā koe parawale koe anuleanga koe ngaoi koe faskorua koe e rei whape ngā whainga le mea kako kele kako o le lo langa lea fulele it's okay e aku lunga Facebook o uma quote mai le upu whamalosi o kuspaia quote mai ia o sai pupo ngā ma ia e whamalosi o Yesu e mawai le filembu o le si aso famai o le fafinga la o le sifio ngoi e pala vale lungo le e uma famalosi mai le upu i le si aso a se koe sau le si statement wa fai mai kala le skanga sole se famol mole wa vevela wa vevela le femombo wai le feliuli wa awa e whamalosi lau pole atua. Ku mau i lau pole atua e ke whamalosi. Awa ke whamalosi lau pole atua le siaso. E koe sau lau kom le si au statement po sau post le siaso. Ia wa e whaia mai le kala le si mingi skala i sambo. Wa e whaia mai kala o kula epa. Wa e whaia mai kala o lauri. Wa e whaia mai kala o le si whaife au. O le whai kala. Le ana la winga ngā mea. Ia o e le si kau whasi se e le iei ke kala ngoa lo whapenga e whiwhiloi lalo tala noa ia o oe al tisiva ia via le tua ia awa kakau ke wholele vevesi awa tātou te vevesi fua e vevesi vevesi o le tu mau le tua o le file mu mai le tua ia e le ia se me ke ngao ia i fua peke makiva o sa ele umi foi anga e kuria le aso i mawailau pei ai leo le ai lo se kupi ke ia o se lau fai unga malau fifiringa o sai le ai se mea ai e ke ola i lau falawanga e ke awa i le aso lau pei awa ke ia wa fai se me se foi lele pe ke alu loa i ka lafu le ko kongia pe ke alfo ia fa kause me fo ia le o sau mea o lo sai ia e lofia ai e ke le o ki sofia ia e lo fo ia mativa ia e lo mativa e le fale pui se si i se makiva e le ia se me la sau fule lo ave o e pe o le isa kupe anga ave o leo wai makiva e alunoa au mai ia se mea fule le se awala whangangama le ngaoi mali mali whau mea ia ao na le se mea ia tioi let me say this last ia nga mai alor se whaasua ele kupu sau whaatua ele kelo ngiau mea kelo ngiau kupe ia awa ke whapea o le mea ke whaia ono lo whaatua le ianga e whaia mea ngā o ke lo kupi ngā i kupi au ai a whaia le ai se tupe ia te oe awa e loa o se mea e te tau o na whai o le mea mai le atua nei mana o le atua it's not about your money it's about him but so put your faith in him so you can build something that God says build this for me awa kau mo mai but it is not about wait until you get the money po se me folelo lo ask someone folele amane mele you know faith will come when we put our trust in God or le mele va ayo tato mata but surely it will come and it will happen
e le whapera e tupu si tātou whatuatua ona o le telo ni tātou tupi o lo iai. Le ai o le mea o le whatuatua, o le me ke whaia, ma lo mau ki ngoa. Le iai. But it's from God, not from someone else. Alright? Se a fia ai, it's okay. Ke i au kui mai se angelu. Ke au kui mai si lele. La si la fia le tua, o la au ngalea, e wha maongi, e ami o tonu, e tatalo mai a te au taimi uma. E lei foi se me, e leanga i o ia. O wha pere, I will provide for him. And God will send an angel to give you a plate. Ia kanga wha exercise me ngā langa o mea leo lai kanga kangi lo ke wha kusawa. I got no money. Ilengia o investment, ilengia o savings. What I save in the lives of people. But when I got nothing, and I for sure, that God will provide for me. And I have so much faith that God will, let me tell you, o reki ngā lo ngifo. E lo ngifo le ngā walu siaki. Kong kā me se ie. O whakulo kengi. It's okay. I got no money. But I will come back. Okay, koe fo I me e se lo ngifo. O sauro la ie lea. But you know what? O las falele ngei e se ie. O kere kongia. Ko kongia lesi finga palangi. Si finga palangi makauloko. E ngau malo ko lua. A share a whai loa ia kalai ia lo ko lua lo malo si whewhiau le mai le ki ngano ngifo. A la e whakari a whai lo si finga le lo ko lua. Can you tell pastor to give me the cost of his tooth so I can pay? O se awala inga le manga al finga rea ia o wha manguia ko ianga ia. Wa vaila ia mo le whatotua. Nga walwai fo mai al baku fa mai kala fo mai e lo ngifo re ko como se ngai pu o fe ko okay e le isa ku pese e lo ngifo but I will come back to you so le lo ke los fale le se lo ngifo ne ko kong e se finga palangi I will bless her ma fa mungia e se finga ne le nga ke o fa ina mer le kongi lo ngifo si ele o awala e fai ele tua o awala e fai ele tua o sai si le okay yases familiale tua ia toi fa ftai atu lo taimi tato mafuta ni taia amin le fiaf te lo foi na wa sauni fai malolonga e fa malulu tua so le ia tato ia comment mai ia me se foi se lau talo fa se lau ia ol pa anga le tato po kalamile nei se lau a lofa te le atu mo oe fa ftai tele lava lo te fa manuele tu e te foi se meo whianga i ma oe le nei taimi e le o mawhai e lo malosi ia po la foi ia alofa ngele tua vatu le whai toa va tele e mawhai ei ona e maua ia se whamunianga mai mea uma ia me se foi ia se uhainga whaftai tele lava mo lo mafuta mai Mouse, my brother ia whaftai tele lava ia te alo uso alofa atu mo oe me se whatua mar whanau whaftai tele lava e lo taimi ia me se foi lo mafuta mai whamanuele atu e te mala inga whetai ia i mali poasa whaftai tele lava whatalofa atu e te oe ia me se ava to tele tatou ie e mafuta mai ia whaftai tupe ia mia ia lava e me se au kuso Yosua whaftai tele lava ia lava le li ia o se vaivainga na nei whaiwhiau mo tātou ni nei fiafi ia awar whaseina no fie tātou ia se tasi ia tu mau pe ia Yesu ia tu mau pe o mai lava wala awo le tua ia tātou wo e tani whamunianga ma whatale tātou pale ia mai e le tua whale talo whai whaftai tele lava whale ia me se lava tupe ia ai momoli atu o lo whaanga tātou toi whelo ai fo i le vai aso fau i le aso lua ia me se foi sunga il whatonu ia la sunga pasta Mikaele o te loanga te malanga po whenga te malanga ai ia sa o ia i le pese foi le avani tutu angimo ia ai le angimo me lei whamanu atu le atu e te oele au auna ia whaftai te le lava mo tātou pokalame ia i le swafa o Yesu
Amene, fase fua.